dobrodošli na YouTube kanal Foodiona. Danas ću vam u suradnji sa Encijanom pripremiti zdrave zobene keksiće sa komadićima tamne čokolade. Za pripremu zobenih keksića bit će vam potrebna jedna šalica amarantovog brašna, 2 šalice zobenih pahuljica, pola šalice kokosovog ulja, 1 jaje, pola žlice sode bikarbone, 1 žlica muskovado šećera, 100 g nasjeckane tamne čokolade. Prvo pomiješajte sve mokre sastojke. I miješajte. Ovi zobeni keksići su gotovi. Recept možete pronaći na mom YouTube kanalu i na Encijanovoj web stranici. Ja idem sad pojesti nekoliko ovih pizza. Subscribe-ajte se na moju